Horas. Iya. Tahe ba. Apa? Ale. Apo. Kebelet opo. Ini mana? Ini kamar mandi. Di sini, Bu. Sini, Bu. Di mana? Ini kamar mandi. Ini kamar mandi tuh kami ini. Sini, Bu. Oh, di sini kamar mandi apa kalian? Iya, ini. Oh, pun ke sini. Iya, Bu. Iya. Teh, tuh napa lagi bune pikun jaga paro medo kamar mandi nih, beuri. Bu 2000 nang. 2000 mada. Ayah, maksudnya mangon. Masih nang cari 2000. Sunguni do nak merdele di sini. Sang kamu udah penjaga kamar mandi di Jabuan. Sunguni do nak paromen. Sang kamu ada di loket on. Sunguni do nak kubering idele paromen. Uli waktu suni gora doa dari peri gora paromen atau bago mau lihat paromen. Sono nak paromen. Angi keluar usin mobil lawa aku kamar mandi. Lewat tahu ijalo dulu bah 2000 nak. Ini ji sono doh berang perhudul nak. Ji daripada gora ina ngau paromen. Temaga langsung kuliah. Na tua. Hamuro. Dok napa leje bumura bebek kamu sono. Ayah, mang terlalu sensitif doa, mang. Sipin namu. Ada bebek kamu doa hai sini. Ija bumuna, ruau bagi semua bebek kamu sono. Bapigahali no na usilami suna ko kamar badimuna. Da toros ma mazalo to au. Isa horo majalo sa namang. Bahasa bek kamu ison. Isa majalo tamang. Bahasa bek kamu ison. Horon sini. Para kubotoy. Soniro na bi. Ay bebek kamang horon sini kamar badi bahas sonon. Duzala hudul solmana di si. Na mazalo may. Sa nakaling ni hepe ngo. Da kubotoy. Ay ala tala jay turoon. Ngasay ba sonari do. Kamu baru ro makarang bada. Makarang badan namu dope. Makarang badan namu dope. Do na pala kamar media ko salomu na masono. Sari hari hujalo to amang. Bahasa bet kamu risoni. Nabi ku doang. Nabi ku mamu. Nabi keramu rasa pengalaman au. Molorong kamar media basong no kudusol masoni bain. Daripada pengalaman am singgiri loket. Daripada meile ba igora-gora hamu na habis kamar media ba pang. Betul na ako manilat to. Uy mong natutun. Ayo kerja lah orang tuh kamu. Ayo lagi soda hudul butini santai-santai makarejo yon nih. Buat tuh sana matalat nomor jodosan. Oma buktina. Iba kamu hudul kamu sino. Daripada mail gora-gora kamu pola nela di 2000 batu kuliah tuh nih. Memang mangon kurang. Daripada mail gora-gora kamu non lau hudalanan. Amang kamahan di kamar madimu itu mah kamu lihat tuh bah. Seibat kamu ro. Iya mah aku beres nama karang ibadah aku beres sama. Karang ibadah. Do ordo pi basah ngebak kamu soni non. Molo pi jahel non aku kamar mandi no selama di son. Nah, selama di bagas mono nau. Aku kamar mandi au nau. Badi dulu aku hepeng bah. Kan dengan majalo tuh amang. Dang binote bahasa sisi. Nah, perluan wa mangatong. Sisi di kamu rak binote. Mau songoni dulu amang lama amang sejabon. Lo juga mau solusi kamu. Bagus. Bukan mantas mulai. Kudier benom. Ya, begitu. Kudier do permen. Masa mau putar-putar ya, Mang? Ay pastor. Lao kamu. Kudier do benom muna apa. Kalor kamu sepituan. Ya Mang. Kalau lu pituan do pitonin. Nyogok mana? Mana sendiri petahuan. Permen kos. Aku mau tuh permen. Ayo udah bisa tahu. Dokona apa aku bangun lau. Udah ngolol lah. Ya, harus masuk muna, permen. Emang huwa. Ayah murah bebas habis perakiano, berani manuki. Sudah kau nama ngapa habis son. Ada sorong doh ber kamu. Anarong basingnya mangon. Saya nadongin nan. Berang mani sorong besi be. Rating nani, nih. Ayah mu ber, ada sorong doh mau tak kamu. Sudah kau nama nganong mau tanah lagi be. Udah kurang nganong mau tanah. Kamu, ada sorong doh bereng. Dari HP, nang kepala si wani jabu do di salu kamu na. Tong berbeda ni ber kamu. Nanda di pokon. Tangan dong boy, bahasa habis reteng ni manukianon.
Mangunang seter nang curiga tua. Curiga. Ibu to amang do turia hubay non. Ay, ako maboto-boto eh. Ano lu baturi beto amang dah? Hey, kakulit na be masyarakat besan ni dagi ko si be nangalangi inggo sohamu. Sana kulit ni telur ni mana kaya ni? Arang binotoy. Ibi ka soha man dinggan. Memang dalam surang do pangalahomu. Amang holan na muruk dari bawah holan na muruk. Lan namuruk. Una se holan na curiga hamu amang. Ayaw tong mangan ni mangan. Sunay ha holan na mamerto order hola amang. Teber kamu lo. Mangitong-itong telur na di bawah hamu, mangan lemang sunay bawah hamu. Saya da sorong do ber da sude duga sakku ber pupuri hamu. Ngolo nga di sona mang uga sakku tongi. Mula kamu sa pangarato sude uga sakku di barbari hamu. Lah serong do bereng. Ayan sih ka mangon. Holan na muruk ibo to. Ay, una sa muruk kamu sa sehat tamu. Sehat wow sebutommu. Nih. Sebutommu. Malo sehat do hamu dong buku kamu. Sedang buku. Ketigor do. Sudah reteng pasuk panguna. Bisa do hubay na ma, una sa muruk kamu. Sedi dia. Melorohan na sokod dia mahamu. Sokod dia mahamu banako. Beta hamu tabar santai. Emang amangon. Ano si bereng amang do ni manukon. No papuli ison ni tolorna apa pudopon. Olah pira do hamu, olah pira terus. Kamu inangat tong idi me pidi boto-boto sorong pebuamu. Apa si peboboko? Memang soado kamu motak kamu. Sei reteng pirain namu. Jadi halo kono. Somamu. Ngome kan? Dangarong. Ay kamu na. Ano mani? Hola sa tempatodo naso nesana ni bakamu na. Nasienon ni dia. Kita emang sadar do tempat ni manuk muna. Iya, saya onin na. Go paridungan isi. Kasi maksudnya emang nagabi harus takut telur ni manuk ki? Iya, kamu ma. Kamu do berak iso. Ano pa rin gato niyo? Saya kamu. Pantas sudung bube pina ni perbega nang go pala saya manuk. Udah pasok pamu sudah. Enak kotor mau utuk itu sama orang. Mo ra ko. Sekolah na. Apa lalan telur? Saya bukan na tolo. Semua tolong ko sudah. Lah sorong do ber kamu. Nah, kamu sudah habis tolong. Telur di mana ni? Telur di mareteng na betahoy. Mareteng ni. Ada sorong do ber kamu. Garak yedo kamu paromen. Garak yedo kamu.